Vučić je bio vrlo osebujan, vrlo samo svoj i on je čak napisao jednu pesmu o tome kako će da završi svoju karijeru, svoj život. I to je jedna meni najdražih u kojoj peva. Da li znate ko je bio Howard Hughes? Howard Hughes je bio jedan milioner koji je imao sve pare ovog sveta, imao sve hollywoodske glumice, imao sve, a ima, kao što bi Đole rekao, ništa imao nije. Na takav način je Arsen predvideo svoj kraj sa jednim krasnim bluzom s kojim ćemo početi ovo putovanje večeras. Novi Sad je, ovo je niz jednih bisera, niz Arsenovih pesama u potpuno drugom i drugačijem muzičkom žanru. One će ući u vas i molim vas da se već sada na početku nagovorimo. Posle 2 sata ovog koncerta nemojte nikako direktno ući. Stanite negde, zagrlite nekog, zaljubite se, napite se ko majka Indija. Samo nemojte odmah ući. Može? Ajde. Zrakoplov, vlasnik Howard Hughes. Ja sam, draga moja, isti kao i on, ali otkud avion. Nisam bio avionske struke, koji prilazite, operite ruke, bez straha od moje razderanog neba, a nemoćan protivnica ja neba. Završit ću ja kao Howard Hughes, mrak 40-ih na Radio Blues. Završit ću točno kao Howard Hughes ili po domaću.
mene su ušli čak i neki pokreti Arsenovi, desnom rukom, uglavnom nemojte se uplašiti. Jedan od velikih hitova njegova, možda čak jedna od najpoznatijih pesama bila je